slijedi cirkus ovdje, ljudi, nećemo ništa igrati, nećemo ništa raditi, nego ću dati giveaway ovako za početno, znači ovako čisto radi reda. Prvo mesto, to je korak imam da vam napišem dole u deskripciji, a prvo mesto dobit će League of Legends account, 30. level, Silver 2, Silver 2. Drugo mesto isto će dobiti Silver ACC, ali možda malo slabiji, a treće mesto će dobiti Facebook stranicu, ostavit ću link stranice u deskripciji i ne bi premalo da dužim, napisat to što sam rekao, napisat ću korake u deskripciji i vi napišete brojeve od 1 do 50, sutra izlačim, nadam se, ako bude bilo dosta. I to bi bilo to, to bi bilo to ove epizode. Ako vam se sviđa, ostavite like, share, subscribe i komentar. I vidimo se u sljedećem uskoro. Ovo je moj giveaway, prvi na mom kanalu, a bit će ih dosta. Ovo je znači onako čisto, a sljedeći put ide neki gameplay, kao što vidite od ovih mojih igrica ovdje, LOL, League of Legends, GTA 5, PES 15, znači bilo šta. I vidimo se u sljedećem klipu.